Gimoro luak luju me Agago district. Tamane pabit luju nye anto mero teto chwe chunya matie bot ucho tich mi Agago district district service commission. Jo mi district service commission bang'eyo kagen gubedo go piny kilo tala mogo matie district kuno chalo won koma bitge wek dong ye sub county nyotan council mane make mini gi tich man ne tika lok makare lo duju ichoj ma obedo chochoke chon daktare ma inoni kom joma kichoj ni duju inoni sub county mokene pe uno ngara chiel kere skari unyo pota eto pabir ni sub county lo unyo sub county mara mariyo adek pero mo chwalo ngato mo unyo ngato mo pete ma blind tich maketo nyo pete ke dan mara mo qualifying tich machalo kene inoni sub county for example lokole sub county ma kwako luak maduong' arida unyole mitoko gurete lokole petie laten mo makicho pitich maen ukarne mano kwako ye jale sub county Agago town council lokole sub county petie laten mo makicho eto an pamoko ni luak me lokole duju laten ne duju bange ko mapichone machalo daktare nyoma kere chikare unyo pota man ibi no ni tich makuri kichoe ni kalao tie ye kinyo nuju papaton matira reda dan pole dong da ko tung paluo kile ten mo ma data ati ngeni local government ka yini chero ka penyu tijwa ko nyokwene pol dan wa ni ot pe kichako yweyo ke wako pol district wen kichako yweyo ot ke ye manyor kichole ten magangong ata Agago kan bino ni cho diche dogo poke weko chulo kwan boto wan nyoru ma te chulo kwan ilu kwale sub county kamana ke ye udugi mo maler deda cho dong cholo le teno kuri dong kamera take emphasizing ni ke team science cho le teno kado e cho ke te peke cho le tini dok teach for bin won le tini kapu let dok rach kono e cholo kwan wel maraja deda uno kitama teach for ke pore kwale mene nyo ada sub county for kunong teach marama ki jomo kene unyo ke bedi ki chono ariyo adek mo uruto biru chimme an gor ma dir dong chero bot won koma bich mane chimu siam an mi district service commission ke commissioners mo ken mi district service commission mageno tiu kuno ki pok tich marom keneno na kineni dano wen uno tich maroma ka cho tich tie ka kinoni ngato mo ti competence ki cho tich maroma cho daktari mukarne pe kitiu ki interview results kitimu interview machalo kutieno kinaka chabariyo jome laboratory ko tim interview chabariyo mi kudiko the following day result dokte wako dong te print out selection gini pangyo kera kitimu kede malugo ne ngare kete yo kar kete ngare kete poro kete jomo timu interview ne wan interview man oluto beru moderate chidong criteria ngoma kitiu kere mi selecting dano so choy tich kije mokene kinen ki balancing weko dire maga jomo kene kabi penyo tich pe ki kwer an pa mon ki sub county mokene chalo paluo paro bedo ki mon sub county mokene neno we kuri tich dong ki poko lo tera mokene tie ya ke kunu mokene ma pe ya kunu ki nyoma mene kunu so weko dong wan jomo kene madong pe ki lo tera ma gwakon mateti madong representing dane district mapata councilor bich dong wateka suffering so pelo tera ma ke jero gi from MPs LC5 kinen ke balancing choy tich ke balancing je mo kene wek wan me wanong me pachoro lo teno atamna poyo